Mayapayabak po kaya kayungan, bilang balayan na mitipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi mi po na isuludyola pong masaleseng kaya kayong pismas, hanggang mayari ya po ing misa, at agkatanla po ring malda, na makyabe tampong makibat, karing dalit, panalangin at kanta, kabang magmisa, dakal pong salamat. Misan pa po mayapayabak po kaya kayungan, mitipon tamo po ngeni batayang samban, puryan at pasalamatan, in malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Para king kapasalamatan da po di William Yao, the family of the late Palisaded Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Ricky and Adoracion Canales, Calpern Manufacturing Philippines Incorporated, Patrick R. Cura and family, Knights of Columbus, Daughters of Mary Immaculate. Para King Aldo anibersaryo ning karelang pamiyaptasang puso da di Philip and Betty Tan, Ray and Meng Borges, Pierre and Rowena. Para King Aldo anibersaryo ning karelang kebaitan da di Mary Teresa Dison, Emelito Ong, Catherine Lumanlan. Para king kayadwanan da at impamanantabe ng Banal Espiritu dari Father Nolly, Father Meg, Father Jasper, and Father Makmak at ding pamilya. Mandated Organization, HRP, staff, Mario Trinidad Lasatin and family, Rodolfo and Vice Governor Lilian Nanay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilia and Mikel de Castro, Alan and Edna Bitug and family, Lincoln Baluyot and family, Imang Auring Between and family, Patty Gollier and family, Gilbert and Lobenisa Nuki and family, Ronel Gintu, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santana, Noel Manangkil, Josephine Gonzalez, Marian Manangkil, Evangelina Manangkil, Mayan Aquino, Eliana and Joaquin, Albert Bagtas Jr., Kiana Matic, Catherine Ann Dungka, Marlo Victor and Frida Marimla Liangco. Para King successful operation ng Maria Kiambao. Para King Kapaldanan, pamikakatawan ng pang-spiritual ng Joy Espino and children, Olivia Balatbat, Lolita Rodriguez, Anton Villanueva. Para King Malalagwang Kapaldanan dari Pope Francis, Roberto Rayos Rosal, Helen Rosal San Pablo, and Lawrence Rosal San Pablo, Constancia Rosal Pamintuan, Lilia Lucia Nagyat, Jose Augusto Nagyat, Richie and Rima Pablo, Jelly de Guzman, Jose Pepingenson, Imang Auring Between, Daniel Stevens, Lilia Dison Berkeley, Gertrudes Pineda, Robin Nepomuceno, Danica Ann Dumagin, Marichu Cedro, Edgar Bagang, Gemma Makapinlak Rosal, Jomar Pangan, Romina Canilao, Corazon Rhea, Romualdo Rosales Sr., Nicolas Francisco, Emerita Matic, Lolita Cabalia. Ganakantala naman ding kaluguran tamong mayang nabye, lalong-lalo na di Bishop Victor Ocampo, Monsignor Aquilino Ordonez, Teresita Wilkerson and Darrell Charles Wilkerson Sr., Leopoldo and Aurora Nepomuceno Valdez, Dr. PJ Nepomuceno, Carmelo and Concepcion Nepomuceno, Romarico and Katrina Henson, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Policarpio Between, Jose Joaquina Between, Antonio Sr., Dison, Lourdes Dison, Mariam and Maisel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca de Choco, Alfredo Chao, Chua Tang Eng, Yao Bunkeng, Mami Yeng, Edward Yao, Santiago Tay, Antonia Reyes, Maximo Chao, Cecilia, Raquel, Alberto, Maria,
Lilian Lacson, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Teresita Camaya, Teresita Punsalan, Fernanda Camaya, Felipe Buan Jr., Aurora Cosme, Paz Gibo, Nimencio Punsalan, Ronald Ariscon, Rogelio Ariscon, Rolando Ariscon, Stephanie Abungan, Emelita Aquino, Cleope David, Pedro Ochoa, Soul Nearest of Gates of Heaven, Maniloto Gueco and Wilhelmina Pulumbarit, Carlito and Nicolasa Pineda, Marcos Lumanlan Jr., Conchita de la Cruz, Florencia Basilio, Renato Tayag Sr., Adoracion Tayag, Abraham Tayag, Mark Christian David, Domitilia Canlas, Lourdes Dizon, Manuel Nelson Biray, Restituta Biray, Ricardo Biray, Gertrudes David, Venancio David, Angelita David, Ricardo Bermudo, Victorio Bermudo, Leocadia Bermudo, Francisco and Galacia Ortega, Flaviano and Agueda Tomo, Flora Sun, Francisco Sun, Patricio Sepe Jr., Felipe and Primitiva Tan, Angelito Tan, Villarmino Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Carmen Dizon de la Cruz, Severina Dizon, Roberto de la Cruz and Bienvenido, Nicasio Sagcal, Conchita Sagcal, Sani Sagcal, Gerardo Macabanti, John Joseph Balahadja, Domingo Cordero Sr., John Patrick, Renato Pineda Sr., Anita Malonzo, Ernesto Malonzo, Emilio Ong, Virginia Ong, Francisco Ong, Ricardo De Leon, Virginia Marinas, Angel Ratilla Sanchez, Rosendito Sanchez, Dominic Gabriel Dizon, Angelo Tanueco, Raimundo and Maxima Fernandez. Pangaditala digsablang kaladwa, lalong-lalo na retang mangailangan king pakalulu ning Ginoo.
pagmasusyan tayo po ing solemnidad ning pamaytas na banwa ning Ginoo. Ing magmisa tamo po Reverendo Padre Jasper Lawrence C. Sanita. Makatipon tamong ngeni, kinlagyuning ipa, amponing anak, amponing banal espiritu. Amen. Tinginuman tabay ake kayo. At kaya kan timurin, Mayapayabak po kaluguran kong kapatad. mayapayabak mo naman ko. Kaniting kapitong Domingo, ning pangasubling mebye, ning ginutamong Jesucristo, pagmasusyan taya, ing pamaytas na banwa. The Lord's Ascension Sunday. Muna man ing kakatang Santa Iglesia pagmasusya ng ening Domingo ing World Communication Sunday. Manalangin tamo king sana tutupin, kalupan ning panagkat at abilin ning ginutamo, mipasyag ing mayap abalita, karing sablang bansa. Bata mong ening maging karapat-dapat magmasusi kareting banal a misteryo, sumisita mo karing kakatang kasalanan at manigapo kimpakalulu nin Diyos. Ikatamongan, magkumpisal ko. King Diyos sa mayupayang tutu. At kaya kayo kapatad, uling mikasala kumbina, king isip, aman wat dapat, at mialiwang kakulangan. Ulinitay panigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kaya kayo kapatad, ing panalangin nyo ko king Diyos sa ginutam. In Diyos sa mayupayan tutu, pakaluluwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, ilala na katangan sana, kimbye alananga. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. Oy paming at subanwa, ding kaisipan mi sadyala, para king panyatang ningke kang kayarian. Inyang dela may Kristo, king era, hayabot ningke keng panimanman, banketa pagdulapan miya king keyang ligaya. Mananasanang atok yan miya, nung nuya meni muna, at atoklasan mi ingke keng kapanaligan, king keyang ligaya. Uling ginuya, manggaman king alananga. Amen. Pamamasyang iba't king libro ning dapat daring apostol. King minunang librong sinulat ko
o Teofilo, selese ko yung sablang depat na, ampon ing tiro ng Yesus, iba't king kamumulan, hangga king Aldo, amitas siya banwa. Bayo amitas banwa, milakwan niyang panabilin, king kapamilataning Espiritu Santo, karing taong pinili ng antimong keyang apostol. Kilub da ring 40 aldo, kay batning kamatayana, maralas siyang pepakit karela, king miyayaliwang paralan, aye karaniwan, antimong patutu, king ya, mabyeya. Ikit de, at akasabi nala, tungkol king kayaryaning Diyos, at inyang makatipon la, nga nang minye panabilin karela, kayo mama ko, Jerusalem, nune panayan niya ka rin, ing kalam, ape nga kuning igpa, aasabi ko na kaya kayo. Memin niya gaywan, king kapamilataning danom, dapat ikayo, binang lambat, iba't king aldoyti, mga binyag kayo, king Espiritu Santo. Kaya bere Jesus, kanitang mitipon la, ding apostol, at kitang dakeya, Gino, ibalik mo na kanyan, king Israeling kayaryan, pekibat ng Jesus karela, ing kayo pa yan ang igpako, iyang mitutuldo karing panahon at karing aldo, at mga intulid ke kayo, ing pakibaluan pa nung kapilan ladatang. Dapot mikatman kayong upaya, potang datang neke kayong Espiritu Santo, at ikayo ring maging saksi ko king Jerusalem, king kabilugan na Judea at Samaria, at anggana ka ring sikoti ning yato. Kay ba't nang asabi iti, mitas siya banwa, kabang makalawe lakeya, at ing biga, pinpanane, king panimanmanda, makalawela pa banwa, kabang paitas siya, inyang biglalang linto, king arapanda, ring adwa kataong makaimalan, maputi. Lalaking tao Galilea, ngara karela, bakit pakatalakad kayo keti at pakatala banwa? Jesus sa ikit yung mitas banwa, king arapan niyo, datang yang pasibayo, nung makanano yung ikit, mitas banwa. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ikong sablang tao, makpak kayo, king mit mong tula king Diyos, kulisak kayo,
Uling ing ginung kakatas-katasan, sukat yang pitakutan, king mabilugayato, yang aring sakdal, degulan. Papanikyeng Diyos, King trono na, busal ning masayang kulisak, at tiyop ding trompeta. Magkanta kayong kapurian, King Diyos, dalitanan niyang kapurian, ing ari. Uling ing Diyos, yung ari ning mabilugayato, kaya dalit kayong kapurian. Mag-ari ing Diyos karing sablang bansa, makaluklukya king sagradong trono na. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Epeso. Adwan ko king Diyos ning ginutamong Eso Kristo, ing marangalig pa, king ipagkalub niya sa kaya kayo, ing espiritong babi kabesnan kaya kayo, at pakilala king Diyos, ban lubos siyang abalu. Ipanalangin ko king aslaga na lasanan ng Diyos, ding kaya kayong kaisipan, ban abaluyo ing kapanayan, ake kayong keyaus. Nung no antikarakal at degulan, ing pengako ng ibe karing banal, at ing alangangganang kayo payan, kaya katamong manalig kaya. Ing kayo pa na iti, yan naman ing pepasubling me kang Kristo, at miluklok kaya king banwa, kindane ng wanan ng Diyos. Inya, at sulalam ng kayo payang Kristo, ing sablang pamanyakop, kapanibalan, kayo payan, at pamamuntukan, may gitsa upaya ing lagyo na, king sablang lagyo, emo king panoniti, nune king paintungol man, pepailalam na ng Diyos,
king kayo paya ng Kristo, ing sablambage ayatsu binili ng pekabuntok ng iglesia. At ing iglesia, ya ing katawa ng Kristo, ya ing kasasakdalana nitang misakdal king sablambage nuka rin paman. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Munta kayo at ituruye karing sablang tao, inka kong ebanghelyo, kaya beyo ku kapilanman, anggaman king kapupusan ning panahon. Hingino man tabe ya kayo, At keka timurin. pamamasa king mayap abalita, agpangkang San Mateo. Ligaya keka ogi. Mintala ring 12 alagad, king Galilea, hati naglusla king bundok, at ildo ng Jesus karela. Panakit dakeya, siniklodla, king arapana, bistaman mikakunula pa, ring aliwa. Lepita na lang Jesus, at nga nakarela, ing sablang kayo payan karin banwa, at keti king yato, miya biye kanako. Ulinita, munta kayo at gawan nyo lang alagad ko, ring sablang bansa. Binyagan nyo la king lagyo ning ipa, at ning anak, at ning Espiritu Santo, at ituruyo lang tupad, king sablang inutos ko ke kayo. Tandaanan nyo, kaya beyo ko kapilanman, hanggaman king kapupusan ning panahon. Kaluguran kong kapatading mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Good morning po, Kekongan. Pakigreetyo po ring siping yung good morning. Magbalik tapong bagya king elementary school. Metong pong kareng basic lessons atiro da kaya katamo king eskwela, especially yan yung elementary tamo, king subject a science, yapin itang lesson on gravity. The law of gravity. Mag-review tapong bagya. It was formulated by Sir Isaac Newton. At itang buri na pong sabihan niti king simpleng amano nung sano kano'y nga tsuking matas o itang mitas sugradong magbabaya. What goes up must come down.
For example, nung inatsake ining microphone, babo, eneman po manatili king eri. Nune, magbabaya. This is the law of Newton, the law of gravity. Kaya ganaganang at sumatas, natural mo kanu ing magbaba. What goes up must come down. Today, the 7th week of the Easter season, kaputong Domingo, ning pangasubling miye ning Ginoo, pagmasusyan tayang yeni, ing pamaytas na karinbanwa. His glorious ascension into heaven. At nung pansinanta mo po, baligtad ya, ingalo, agewa ning Ginoo. The law of Jesus is opposite of the law of Newton. Nga ko nandin, normally, nung sano yung atsyuking matas, sigradong magbabaya, ulining gravity. Pero para king Ginoo, baligtad. Nung isano yung atsyuking mababa, oreti ring mitatas. Falling gives way to rising. At syuka king mababa, nakadapat magbaba pa. Nuning dalan mo patasya. What goes down eventually comes up. Eventually rises. This is the law of Jesus. The law of the ascension. Amen. King Ebanghelyo ngeni dimdam tamo, itang eksena, nunno ka rin, papalako ng ginutamong Jesucristo. Pabalik ne king ipana, paitas ne po banwa. At naning pe kapanabilin na, karing kayang kaluguran, ampon nalagad, nga na, munta kayo karing sablang bansa, karing kasulok-sulukan, karetang mga lawot, karetang mga baba, at pakilala yung lugod nin Diyos, Iba, Anak, at ning Banal Espiritu. Go therefore to all nations, to the lowly, to the margins, to the peripheries, and let them know the love of God, Father, Son, Holy Spirit. O ini naman po kasi, inggewa ning Ginoo, migbabaya kaya katamong tao, de nasana itang masakit, at mintaya pa, ketang pekamababang estado ning pangatao, meteya. Tapos, may pupus ka rin, kay ba't na po nita sinubliyang miye, at ngeni pepaitas yabanwa, papunta king malugod ay ipa. This is the good and the beautiful news for all of us. Our falling gives way to rising. Detang karanasan tamo pong mababa, masakit, kulang, bigo, deti pala, ding magtulak ke katamo, ban mitas, ban minawa, ban mikapmuan, ban magtagumpe kimbie. Amen. Magkasakit kaking problemang kaya kangarapan, kasdan mo akabyusan may ti, mas may biyasa kaking biye, at mas may tibe ka. May bigo ka, king kaya kang paninasan, kasdan mo nung kasino ko, migit pa, ing mibiye kaya ka. Atin kulang kaya ka, kasdan mo nung may natili kang makabuklat a puso,
At makasarabie, mikatmuan kang lapo-lapo. The beautiful consolation of the Ascension is that it is not just our Lord who will rise, but through Him who opened wide the doors of heaven for us, He assures us that we can all follow. Pangako ning Ginoo, uling binuklat ning pasbul banwa para kaya katamo, panagkatat na sana ing mitukita mo kaya king banwa. At kabang paninayan tamo po itang oras sa ita, etapa tugot magobra. Magobra ban pakilala ing lugod na. Magobra ban pasyag ing mayap a balita. Nyapin po siguro kay batning misa, ing pari nga na, go in peace, glorify the Lord by your life, announce the gospel of the Lord. Pakilala ming Ginoo, pakit ming lugod na kapamilataning biyemo, sopan mo ding aliwa, lalong-lalo na retang mangailangan at syuking mababa, ban ila mandugo mitasla. That is our work and our ongoing duty. Kaluguran kong kapatid, we learned in school that what goes up comes down. But for us Christians who believe in the resurrection of our Lord, our hearts know now that there is no way for us but upward. Pabalik king iba, pauli king banwa. Amen. Talakad tabong eni, pasyag tayong kaya katang kasalpantayanan, sasalpantaya ko. King Diyos, igpang mayupayang tutu, di na lang king banwat yatu, at kang Yesu Kristong nga nakabugtong aginutam. Pingagliking upaya ning banal espiritu, mi bayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam upayang Poncio Pilato, mi pako king krus at metet mi kutkut, tinipaya karing mete, king atlungaldo sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk wana ning Diyos, igpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka rin nga babyeampong mengamate, sasalpantaya ko king banal espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pasamakding santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alanangga. Amen. King Aldoyti, ing Ginong Jesucristo, pepaitas siya, king ligaya ning banwa. Karin, manalangin niya para kay katamo, at kambeta mo. Nga tamong maus kaya, o Gino, mabiye ka, sopan mo kami. O Ginoo, mabiye ka, saupan mo kami. Kaya bering sablang maniwala king banwo, manalangin tamo ban paniwalan taya naman ning yatu, ano nata tutubod Jesus. Inya nga tamong manalangin. O Ginoo, mabiye ka, saupan mo kami. Kaya bering sablang may binyag kang Kristo, manalangin tamo banto parantala ring kautusan na binyena kaya katamo, inya nga tamong manalangin. O Ginoo, mabiye ka, saupan mo kami. Kaya bering sablang maniwala kingig pa, king anak at king Espiritu Santo, manalangin tamo banayagyag tala, kapamilataning kaya katang pamibebe, ring alapa nga king kasalpantayanan na iti, inya nga tamong manalangin. O Ginoo, mabiye ka, saupan mo kami. Kaya bering sablang sira kapanaligan, manalangin tamo ban ila at itamo, eta kalingwan ing maygit kang mayupaya, kesa king sablang dewakan, inya nga tamong manalangin. O Ginoo, mabiye ka, saupan mo kami. Kaya bering sablang taong mayap apilubluban, manalangin tamo, ban ila at itamo, akit tamo king balangaldo, ing kaya betaya, manggaman king kapupusan ning yatu, inya nga tamong manalangin. O Ginoo, mabiye ka, saupan mo kami.
Ngeni po aduan tamo ing sarilitang kapagnasan. Inya nga tamong manalangin. O Ginoong mabiyeka, saupan mo kami. Ginoong Jesus, gawan mong metong apamay tas imbiemi, metong amapibabat ng panyulong kimbie, at lugod mo, ngeni manggaman kingalananga. Amen. Manalangin kay kapatad, baning kaya katamon daon, matanggap ya, arapanin Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan sana ning Ginooy tindaon karinggamat mo, king kapuri at kaligay ning kayang lagyu, king kaya katami kasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, tanggapan mo reting kaya kaming ayin, ngayon pa magmasusyan, ming pamaitas na banwang Kristong kaya kanganak, mananasanang ding kayang kalam, so pandaking mitas, kaya nakaring tula ning banwa, anong nuya mabibi at magari, manggaman kingalananga. Amen. Ingginuman tabaya kaya kayo, At kaya ka, Timorid, yat nayo rin puso yo, makayat na no, king Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo, Diyos tamo. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matulid, yung pasalamatan da kamparati, numan karino'y pa Diyos kingalananga, lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong ginumi, iyang kordero milalako king kasalanan ng yato, king kayang kamatayan, sinintang na, ing kaya kaming kamatayan, king pamanyubli ng mebye, linarin at binalik king kaya kaming bie, ulinita kambering sablang koro, ring anghel karin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, lain makyabelan tuknang, king pamamya kapurian keka, at ngamingang
kakanta. Tunay kapin banaloy pa, ikay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pamadalam mo sa retingahin king spiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan, ang pondaya, ning ginuming Hesu Kristo. Bay mi daon kusang loob, kim pamaylasan at kamatayan, kinwaning tinape, pepasalamat yakeka, piraso ne, binyene ka rin kayang disipulo, nga na. Tanggapan niya iti, ikongan at kananye, itiin ka na akong katawan, amidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman, kay ba't ning apunan, kinwaning kalis, pasibahi ang pepasalamat keka, at binyening kalis karingkayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti, iti yung kalis ning kanakundaya, hindaya ning bayo, at alananggang tipan, amibubu para kaya kayo, at para ka ring sablang tao, banketa, may patawaran la ring kasalanan, daptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, hinyangin igaganakan mi pa ing kamatayan at mamanyubli ng mebye ning anak mo. Daraon mi akeka itintinapin ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka. Impepalirian mo kami matampang talakadarapan mo, pansumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamma mo. Ikami ngan sana misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaminting metong ning banal aspiritu. Ganakan me oy pa im banala kapulungan mo makalaganap king meto yato, ban mi ganap king lugod,
kambe ng Francisco ake kaming Papa, i Florentino ake kaming Obispo, ding sablang pari, lalong-lalo na among Noli, among Meg, among Mark Anthony, ding religyoso, at detang sablang susuyo keka. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at manayang sublime, at ding sablang miyaw na bihe. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluan mo kengan. Gawan mo keng karapat dapat magkamit king bela nangga, ban kayabe ng Maria, Virhen indunin Diyos, kambering apostol at ding sablang banal, tinupad king malmong kaburian, kay kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristo, kay kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at keya, ipang mayupayan tutukagom ning banal espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalananga. Antimong metong a pamilya, maustangeni, king ipata mong at syubanwa. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, pan king kasopan ning kekam pakalulu, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kapamanaya kami kambe ni maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristo, kaya kaming talapangabos. O ginuming Heso Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ing kaya kang banala kapulungan, at pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburihan mo, ika mabibi at magari, manggaman king alananga.
Amen. Ing kapayapaan ng Ginoo mantabayan sa kapilanman kay kayo. At kaya kan timurin. Ngeni malugod tam pagkaloob kimbalang metong ing kapayapan. Nyo'y kordero nin Diyos, nyo'y milalakoking kasalanan ning yato, mapalad laret ang mayawos, kingapunan ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat agkasmiyay nga mano mo at kumayap na ako. Ing katawan ng Kristo, Amen. Para king organisadong pamakinabang, tukyan talapuring si GC or Asharets, nung nuka rin tamo po maglinya. Baydahan niya pamurin po at ala na pong sasabing Amen. Salamat po.
Manalangin tamo. Hoy pa kaniting Eucharistia, tatakman ming dibinong biye, apag kalub mo king yato, sopan mo ken tuking, mit mong lugod kang Kristo, painturo king belananga, anong nuya ginu, manggaman kapilan. Amen. Lukluk tapos sagli for some announcements. Mumuna po ngening Domingo, tintamo pong second collection. Iti po pareya king Saint Peter the Apostle or Opus Sancti Petri para king World Communications Sunday. Then pong donasyon niyo, ma-forward la po king CBCP at Miras King Roma, ban suportan ing educational fund daring misyonero at mo naman ing proyekto ning Episcopal Commission on Social Communications and Mass Media. Kadwa po ngening bulan ning Mayo, instead of the traditional offering of flowers, kani po king HRP, ing proyekto tamo po at programa, ausan tayang Marianihan. Instead of flowers, ing pag-appeal mi pong i-offer tamo, i-donate, wapin po ring kekatamo pong goods and other basic necessities to be given to our less fortunate brothers and sisters. Kalupa na mo ning abyas, ning 3-in-1 na kape, canned goods, noodles, and toiletries. Aagamit na po ring kaluguran tamong tutong mangailangan. For this month of May, kabit yung lamo po, keniking lamesa, baying misa, din kaya katamo pong offering. So kaya naman po, nung ala pong misa, malyari la pong i-forward, din kaya katamo pong opisina. Katlo, uling pong bulaning Mayo, malapit ning mapupus, on May 31, 2023, Wednesday, last day of the month of May, kaibat na po ning misang 5:30, kaya tipuking parokya, maganap po ing ausan tamong Sabat Santa Cruzan. Kaya kayo pong paisitagon, invite ako pong mag-attend kening event ay ni, kaibat na po nita ning misa, maganap po yung Santa Cruzan at pakisabi mo pong magdala ko pong bulaklak, kanita ba ni offer king imahi ning Indung Birhen. And lastly po, tuloy-tuloy pa rin po ing fundraising sale tamo. Kaya tikim parokya ka rin king patio, magtindala pong aslam, titad, sabon, etc. Iti po, pandagdagya po at pakasawpya po king restoration and rehabilitation efforts of the Pisamban Maragol. Nung akakityo po, kening sayday ni makabuklat ne po. Tuloy-tuloy pa po yan, nga po, saup-saup tamo at mipapangadi, dakala-dakal, asalamat po, kekongan. Talakad tamo po. Hinginuman tabaya kaya kayo, At kaya kantimon. at bendisyonan ako nin Diyos, ipang mayupayan tuto, kilagin ning ipa, ning anak, amponing banal, espiritu. Amen. Misa tamo mi daon ne, umen ako, King Kapayapan. Salamat, King Diyos. Rempong offerers tapalangeni, from the Knights of Columbus, dakala salamat po kaya kayong